Zadana procedura je standardizirana, inače postoji prava procedura koja se radi po principu da izaberete određeni brend, od njega radite pravilnu temperaturu, protok, onda se bavimo još sa vodama, ni vode nisu iste za svaku. Ako govorimo trendovi su pravilna priprema po tojim nekim VBC ili Worbalista standardima ili pravilima. To je sad trend da se koriste 100% arabike. To je stvar boja. Vi možete recimo izabrati, kao ovdje što vidite, možete izabrati između 3 mješavine, to je isto koji sa bojama. Koja je boja najljepša ili najdraža vama? Ja volim kavu kao takvu, ja se kavom bavim i kava je moja ljubav. Meni koju god kavu da date, to je moje sredstvo za rad. Znači da vama dođe konzument ili mušterija u vaš bar, ne možete vi iz prvoga pogoditi što on želi. U dolasku i odlasku njegovim komplimentima ili bilo čemu o kavi, vi ćete početi pogađati njegov taste u ustima. Kad to napravite, onda je to najveći uspjeh. I wanna shout, I wanna know what it's all about.